alun pen kanja ke tek hello. Kupu sini lo kanja tek. Kanja. Kona lo kanja lagi ho? Kuna lo lagi. Dengan ke lama soalnya. Non yang soal itu tahu nanti kanja है. Angke nong English alun deh, kamu gilu alun deh nama. Mana selalu mana tipe? Guma alun. Bibit ko na John ding mate lale mata dan lale itu si ding mate bisi ding ma. Bibit mana tu nyong si ding mana ke tu tut tu nak kok. Bibit pe itu yang sincere tu main ni nak kok deh. Sino ma? Gulia pakai paci ke? Arlo ini mungkin bibit ko na John ding lo. Itu tu ding ne bibit so deh. John si bibit ding mana mana tu tu nak lo. John si bibit mana ding mana tu nak kok. John ada apa? Ah. Kami din na pyong chilang jong di na supose ate ini bono mane adin jilong ate di. Serai dun bom nahi kali ate long ate ji.
Biasa lulus tadi. Biasa lulus.